Thank you so much siyabonga Twarumba Resa siyabonga Tatenda Toboka. Namhlanje sihlangene lapha ku Joyful Community nampa abantu lapha liyababona Joyful Community Heritage Day celebration eZulek eJohannesburg in South Africa. Sithe thina even if ku celebrate South Africa Heritage Day lathi njenge community sizobuya sihlangane lapha siqoqenini labantu senze ukudla sigqoke sibe mnandi sibe njiyana ngoba si believer sikholele ukuthi lathi singabantu besintu singabantu okumele benze izinto ezifana nalezo. Namhlanje sifikile lapha sadla amanqina umxhanxa umfahla isinkwa somfahla nxa usasikhumbula sayenza futhi umleqwa ichicken makapela inkukhu leyana edla udote emakhaya sathi thina asidleni sithokoze sijabule kube njiyana. Bakhona abantu bafikile ikhona Campro studios ikhona Romeo ikhona Anbi ikhona the admins abe Joyful Community ikhona Abasakazi ikhona emthunzini.com bakhona abanye abantu angeke sikwazi ukuthi sibaqambe sibaqede sibonge khona apha si podcast yabantu sifikile sizolibonisa ukwenzakalani. Join us sihamba silibonisa kulokudla kule poetry umkhulu nyathi ufikile MC Sweet ukhona bakhona abantu abanye basazobona into sisazobona nje izinto ezihlukeneyo. Khona ibutho lenkosi lifikile lazo sichazela ukuthi kwenzakalani eofficeini yenkosi lisibona sivunule sinje sijabulile sithabile simnandi kuyinto yesintu kuyinto esifuna ukuyenza. Baningi abantu ababuyile bazokhangisa ngezinto abazenzayo abazithungayo. Baningi abantu ababuyile bazokhangisa ngezinto abazenzayo in terms of music, art, content creation, abanye ngabaphekayo. Ukhona uThobani Sibanda laphana wenza amakheke, ukhona uSimo Senkosi Ngwenye wenza ikheke elilithanga. Sibazwile abantu bekhala besithi ithanga lika Simo Senkosi lihle, liyelo, liyakhanya, kuhle kunjalo. Siyabonga kakhulu. Danko. Sambile futhi sitespotapota sahlangana labantu sathola ukuthi ibutho lenkosi likhona elivela ku office ka King Bolelani okalobhengula okajube phela ophuma laphana endlini kaMashobane. Bambiza abantu ngumntwana kwaZulu kodwa kithi simbiza sithi inkosana inkosi ekhona ephilayo. So sizohamba siphinde futhi sithi ukukhuluma kancane lenkosi not inkosi maybe meaning ihlanganise ngiyilungise khona apha sikhulume lebutho lenkosi abadidiyeli abavela eofficeini lenkosi. Sihambe laphana sihambe sifike sithi ukukhuluma labo kancane sibabingelele kuphela akukho ukutheni ukhona umshengu uzosilethulele ukuthi abanye hamba labo ngobani siyabona uhamba laphana labantu abavela Kamlazi namhlanje njobe ku Heritage lana iJoyful Community isicelile ukuthi sizofika kwaba silibutho lenkosi yakithi ubulelana udobhadoba njengomlomo wenkukhu edobha umthwazi sebabelane ngayo abafunga bathi angeke emeqe umzingwane kodwa yamenzani kanje yameqa inyathe emnyama yakithi komhlahlandlela ithe ngokuqhamuka amadoda ahlambuluka iziswa ashintshana izambuzi le phansi kwabulawayo isilo sakithi amahlaba ezulu wonke njengoba silapha namhlanje nje kunjena nje kuthiwa iJoyful isingisi sibuye sisidide bafothi lingabi nendaba mhlawumbe sikubiza kabi iJoyful asakhana ngazi noma yini kodwa sihlangene nje sinezinduna induna nangu bathi induna ungangamela ushaka bamazi ngoshaka sanibonani mthokozo omuhle njani siyaphila ingangamela samabhizi qhawo lasegeze inkundla enguGamudi udula zokuthi imata udabuthini ngoba ngoda ntulu lesenduna amaphisa kafuyela siqi hayi kunjalo ma kuthiwa Joyful kusho khona ukuthi phela usuku lwenjabulo ngithi usuku ogcwele injabulo so nathi sithi sizoxhasa kakhulu abantu bakithi siyabonga umadlule ebhusha lokhulumayo basho njalo abafana inyama namabhodo sanibonani sibingelele kakhulu uzongobani indaba zasedlinkulu zimlingananga uzoqhuma ukhakhayi siyabonga kakhulu iJoyful Community ukuthi namhlanje size lapha phakathi kwabantu bahlezi besibonela kude mabesibona khona labantu siyavela khona kodwa namhlanje sithe asifike kibe abantu basibona ukuthi uma uJoyful ekhuluma ngamabutho ukhuluma ngathi ngabantu abaziyo ngabantu esiphila nabo ngabantu esidla nabo siyathokoza. Ngamlazi asibonge sidla inyama ko Joyful Community liyabona nje khona Tako siyabonga khona phana sithe thina namhlanje singabuyisi sodwa asibuye lebutho lenkosi asibuye labantu abazofika basitshela ukuthi kwenzakalani eofficeini lenkosi na amabutho basazosichazela siqhubeka ngomcimbi basazosichazela ukuthi kwenzakalani nxa ufuna ukungena lawe ubandakanye lebutho bakhona omama bathi bona
labantwana abancane abangamatshitshi abafuna bazohlolwa baqhubeke ngalolu hlelo woza sondela nanti ibutho lenkosi likhona nabo abazosinikeza imininingwane ukuthi ufika kanjani usondelela kanjani ebukhosini ngoba ngithe mina ngingayiphinda futhi zaphinda ngiyiphinde futhi isizwe esingelayo inkosi silahlekile ngoba silawo amabutho la kuyabonisa khona ukuthi kukhona into ekhona eqondile yenzakalayo asihlanganeni sakheni isizwe sakithi akekho omunye umuntu ozasakha isizwe akekho omunye umuntu ozohlanganisa isizwe yithi sihlanganisela inkosi ayikho singekho thina asibonge khona lapho asiqhubeke ngohlelo nasiyana Campro studio siyabonga sifuna ukuthi simuve futhi sikhuluma labanye abantu danko siphinde futhi sambile laphana lokho esikhona khona lapha ku Joyful Community sisezuleke sihamba lobhuti wethu umfowethu umne wethu uyeyeye nangani Romeo tisi Gumede sifikile lapha sathi sikuye thina uyeyeye yeyeye awuthi ngisiqhambeke mina yes mina uGumede uqwaba uyeyeye osidla behlezi bakakhodlo kaphakathwayo abathi bedla babe ngumuntu ngendaba bathi dluya mnguni kube yethu esidinga idalolo daba phakathwayo wena kamalandela ngokulandela inkomo zamadoda amazala nkosi ompangazitha ya sifikile lana sibonge umcimbi lo enisenzele wona namhlanje yo yeah the show was the umcimbi was beautiful yeah asibonge khona apha nangani ubhuti uRomeo dala ngisazomqamba futhi ngimbike kini njengomthokazo omuhle njengabantu baseZimbabwe ukuthi ukhona ingoma ikhiphile ithi imbizo uthe yena azofika kithi lapha hlanganele nathi sicela ukuthi simbonge ukuthi ufikile engwako Gumede engwasebukhosini mfowethu ingoma itholakala ngaphi ingoma itholakala on all digital streaming platforms whether ungangena nje efonini yakho ucofe amagama athi Romeo TC Gumede imbizo ingoma uyayithola whether YouTube iTunes Apple Music Spotify SoundCloud Deezer ziningi angikhona nokuziqeda zonke even kuma social media platforms ungabhala leyo igama elithi imbizo Romeo TC Gumede uzoyithola you can do your stories you can do your reels noma kuphi lapha utype khona ingoma uyayithola then please just follow us uyilalele ingoma usubscribe ku YouTube channel uyibukele kuyosiza kakhulu Takisabonga kakhulu ngani mfowethu Romeo laphana sicela ukukhuluma lo sis uanti uB bakhona abantu baningi laphana nampana lababona bakhona abantu babaningi kuhle kumnandi bugayiwe kusindwe ngobethole nangani uAunty B laphana Aunty B sizwile ukuthi la ukhona laphana dala sibona izistories zakho ku the Joyful Community anonymous kukhuluma lesikhiwa unjani ngiyaphila unjani ngiyaphila mina kakhulu sizwile ukuthi wena kukhona ibhuku olontshayo ngelesibili uqalile walontsha elokuqala ukuthiwa ungamphiwa lidlozi elilandelayo lithwana izika sasemzini lo izikwa sasemzini lo anibhile amazwi uyabhala amabhuku ahamba afika ngathi kuba lesintu phakathi ahamba kufika ngathi kuba khona izinto ngathi zile heritage ngoba sihlangene lapha namhlanje kuyi heritage day lithini ibhuku leli awusithi fahla usinikeze nje okululujunyana okuncane ukuthi liquketheni leli bhuku leli bhuku likhuluma ngendaba yokuthwala abantu abaningi sebethwala lezi nsuku bafuna inotho efast so liqwayisa khona lapho ukuthi abantu bangadingi inotho efast likhuluma nje ngendaba yenotho kahle kahle alright so ngoba abantu bathwala bafuna ukuthi bathwala umuntu egcine sebulala abantu bakhe into esinjalo so ibhuku lelo liqukethe leyo nto leyo likhalimela indaba yokuthwala kahle kahle ukuthi ayistop guys indaba yokuthwala ayime so nje linjalo nje siyabonga la sivela khona thina into zokuthwala sizaza kusinto zethu siyabonga ukuthi uyakhuza singakawagiqa amagula ake sibuza ukuthi ibhuku lilontshwa nini ngaphi ibhuku lilontshwa mhla ka4 November endozizi ngingakhohlwa abantu mina ngibuya khona le phansi ePlumtree eMachinge ndinkalanga wekubuhle so ndoma ukoka mose ukuthi musozele ku book launch yangu msiwa 4 November tobethi likundozisi ku Hillbro
Siyabonga kakhulu nangani uAnbi laphana ubuyile wakhuluma ukuthi ibhuku lakhe liyaphuma mhla ka4 November endozis 88 Clem Street eHillbro. Singalivala uhlelo sifuna ukubingelela kuphela usisi wenzile laphana azobengelela abantu. Sisi wenzile sabona kunjani? Linjani ngiyaphila mina? Siyaphila lathi akusitshele lapha umcimbi nanko suphelile sesihamba sesiphindele emakhaya sithe sikhula thina bekuthiwa angazi ukuthiwa sesiphindele emakhaya selimathunzi uthini wena ngomcimbi owenzakala namhlanje? Hayi mina ngithi this was a beautiful and amazing umcimbi we-heritage ku-Joyful Community. Sibona abantu begqoke ngendlela engakhona. Guys, as you can see me, I'm a married woman but ngidressed ngendlela engqoke ngayo ne. Mina ngigqugquzela uthando bafethu ukuthi uthando awumkhethela umuntu what to do or what to kodwa uyamthanda umkhuthaze entweni ayithandayo. Mina nje ngigqoke kanje for ukuthi labantu abashadile guys basanelungelo lokwenza noma yini, ayisikho ukuthi uvaleleke ejele. Ku-Joyful Community sikhuthaza uthando lokubambana lakho konke. Siyabonga khona phana asibonge sisiwenzile uthando umusa ukubambana lakho konke. Ayikho enye into esingayiyenza singabambananga singathandani. Sayithethe indawo i-podcast yabantu lesihamba le Campro Studios namhlanje sisezuleke eJohannesburg i-Heritage Day. Akusi Heritage Day eSouth Africa, i-Heritage Day yomuntu omnyama ngoba njengomuntu onsundu and African sibhilivele ukuthini sonke siyafana singabantu banye. Safika sahlukaniswa ngabanye abantu singabazi abafika because befuna ukuphusha iagenda yabo singayazi thina ukuthi yini le kade befuna ukuyihlosa yini le kade befuna ukuyiwina baqhubeka bahamba baze basihlukanisa. Asibambaneni, umthokazi kawubambane, iZimbabwe ayibambane, iSouth Africa kayibambane, iNigeria, Kenya, Cote d'Ivoire, Central African Republic. Wozani sihlangane singabantu banye. Let's come together and build iAfrica eyodwa. iAfrica ayihlukaniswanga, yahlukaniswa ngabanye abantu. Asihlukanisanga thina. iHeritage Day it means a lot to us ukuthi sihlangane kunje sidle ukudla kwesintu sigqoke izinto zesintu. Asiqaleni manje ukuzibuza ukuthini yini lengaka kade besihlukanisela yona, yini lengaka kade yenza ukuthi bayohlala the Berlin Conference bathi bona bayehlukanisa iAfrica. Africa inkulu, iAfrica inabantu abakhulu, la umkhulu. Siyabonga kakhulu ukuthi usivakatshele sayithethe indawo. Siyabonga laphana naphana sihlele laphana lomthokazi omuhle bayacula bathi kudala kwakungenje kwakubusa umambo lomzilikazi. Umzilikazi wangabuseyi-1, umambo wangabuseyi-1 babehlangene bengabantu abasuka from different tribes behlangene bethi bona babusa abantu abahlukeneyo. Nampa abantu laba babona emva lapha la bathi bona bahlangene namhlanje ukuzobhungaza iHeritage Day eyase South Africa. Nampa lapha sithe thina sizoyivala indawo lizibonele ungezwa ngabantu ungezwa ngelikabathi uzibonele wedwa. iHeritage Day iJoyful Community podcast yabantu the Joyful Community Campro Studios. Sabonga indawo. Danko.